Dobar dan i dobrodošli na moj prvi video i na moj kanal. Moje ime je Gad Usop i ovo je početak mog kanala, to jest prvi video na kanalu. Što se tiče kontenta mog kanala, to jest sadržaja, uglavnom će biti anime content i gameplay content. Što se tiče gameplaya, snimat ću Pokemone, znači od Pokemon Reda pa sve do Sun i Moon 2. U to ću uključiti i remake-ove, znači Fire Red, Heart Gold i Omega Ruby. Da kažemo Black 2 i 2 i Sun i Moon 2. Dalje, od gameplaya pokušat ću, pošto trenutno snimam na telefonu, pokušat ću da snimim One Piece Warriors trojku, pošto to koliko sam vidio na Balkanu niko nije snimio. Tako da to ću pokušati, ali moram namestim settinge na kompjuteru da mogu to lepo da namestim. Također pokušat ću i Assassin's Creed da namestim, mada ne znam to koliko ću uspeti jer znam da Ubisoft daje copyright za cut scene, ako se ne varam. Mislim da dozvoljavaju gameplay, ali da ne dozvoljavaju cut scene, ali nije point da gledate samo gameplay zato što Assassin's Creed ima prebrutalnu priču. Tako da za Assassin's Creed nisam tačno siguran da li ću snimati. Što se tiče anime, dosta ću snimati One Piece teorije, pošto bukvalno imam svesku koji piše moje teorije iz One Piece-a. Znam, to zvuči jako retardirano i zvuči da sam ogroman vijabo, ali nije tako. Zapravo ima zanimljivih mojih teorija. Dalje, imao sam nešto u planu, sad ne znam kako će to uspjeti, da probam da recenziram popularne anime i da vam objasnim zašto su loši. Nisu svi popularni anime loši, ali većina. To ne znam kako ću uspjeti i ne znam kako ću uspjeti u tome. Što se tiče klipova, izlazit će jednom nedeljno, sigurno. Znači, to će vjerojatno biti Pokemon klip jednom nedeljno i ove druge klipove pretpostavljam da će biti možda 2 put nedeljno klip, da bude jedan dan Pokemoni, a drugi dan neka One Piece teorija. Također, pošto ovdje bukvalno imam pored sebe papir, pa gledam šta ću da snimam. Da, i top liste mogu biti razne top liste, znači top liste likova, animena, arkova, lupa, dosta će biti tih top lista, tako da mislim da će mi content biti sasvim okej. Tako da to je to što se tiče ovog uvodnog klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste bacite like i subscribe, a mi se vidimo do nekog sljedećeg klipa. Pozdravim vas, Gad Usop.